Ia o te wholofa whaatara whaatu sa moe lau mai moanga nei vanga o la fia fi ina ua iwa minu te o te nei lei tu la. E lima i le tautua whaawau wa lau Blue Wave TV e bese fo i o le proklame. O le tātou Monday Sports Talanoa. Ia, ei lunga le fo o le tautua le tātou Blue Wave TV. Ia, tau te ia e fo i marabruia whaivoro tātou kutuno o pei o na whea ngai ei fo i le la fo i wa yaso. Ia, bese fo i o le nei weekend. Ia, ma sa valinga fo i o lo tātou iai. Au te fia whai loa tu a munisi teimi o na mātou o le o tu sa whai ngā sa mo al tātou Monday Sport Talanoa lava ia tau au na tātou waruloa. Ia, matulanga fo i o le. Te fia whai loa tu le o mo le mātou so te inga. Ia, ma le uso fo i tūlanga o le tātou proklame masani ma le suinga o i nei o le Monday Sport Talanoa po tātou tala i tālonga ia songa fua. Ma le fionga, ia, i le tole foa ia ngata fo ilea ia ole fionga ia au mua tole foa NDA lupo po antele lupo male fionga ia au mua to vaenga ia ilunga fo yo le tanto proklame foule nei ole Monday Sports Talanoa ia o te fifie o le taimile nei ia na matu fa talo vale ia ona tu na tu ilo tilo le am fai on the screen mo mo tu walang ole walau mai le au o le tanto au malosi le All Blacks e pei ona iai foi ia i le taimi o le fiafia mo moa ona so wafia se i fatalofa ma o folofa ia i malo i lungo le proklame le vanga o le fiafi fatalofa tori no va se lua na fio fo i le Prestain o le tanto a tamatuai o sa moa to la fo malo set ia malo fo le ka ko proklame fo le Monday Sports no nia so faftai fo i le vola to e ngam ka ka mo wa fo ia ta longo vai ku weekend ia malanga i luma sa wi World Cup la ka pi alo faftai ia nga te le fatalo fa lo fionga au mua le vanga fe asiata le fo tu la aso ia faftai fo le fo e tu tri mo fo no ia sa e tu fo ia se po va ve o malanga ia malo le ta malo po le sa e pe le fo ta tu fe lo fo le ia fita tu po la me ia le na ha taro fa tu faftai fo yo le wa ya fer vanga le ioi o le sa bo le weekend day on fa bo so ma to tru fo yo piton o mo so le sa tu paite tu sala ma to se dinga se leni po le tau sala online na e tau fo si se ma tu ho tu langa fo yo se fa le tapu vai tasi ia po se mo te tapu vai tasi ia vai fai to no no ma le fio anga ai e amba i ka ko va ya so se fo lua fa muria ku ngi ma le lava ya so ia mo lo kala pinga i wala umri o kirangi o ka um la vale va pa so ka fa fo ia nga ia pa wan sa fa sa ma ka po ia ku ma lu so ia mo ma ka lo fo ia wa fo ia lo fa malanga to wa fa mo ka wo kili ka ko ku sa mo wa fa ka mo fa nga mele u mala alo fa no fo le fo mana tu se ka korosi mo mo atu au mo me le fo ile lau na mai o chato au o Black City table le ona to fo mele fa o chato proclame Tēnā koutou, kia ora tātou katoa. On behalf of New Zealand Rugby, I thank you all for being here as we proudly announce the 33 players who will wear the All Blacks jersey in the 2023 Rugby World Cup. We're delighted to be doing this here in Te Matou a Maui, Hawke's Bay, recognising the devastating impact of the extreme weather events your region has been through. Now, we know that recovery is not a short process, but it really does mean a lot to the All Black players and staff to be here with you today. This is, of course, a very special day for the players and their families. To be part of the group representing Aotearoa New Zealand in pursuit of the biggest prize in world rugby is a milestone moment in any player's career, just as it is for the coaching and support staff. We are immensely proud of this team and the way they represent our country with mana. They've been wonderful to watch this season in their unbeaten run, securing both the Rugby Championship and the Bledisloe Cup. They're about to embark on another chapter in the All Black legacy, performing on the world stage, something I know we will all watch with pride. Congratulations to the players named today. You head off with all New Zealanders behind you, and I hope you can feel that support.
We will all be on your bench, whether we're present at the matches in France or watching and listening here at home. Congratulations also to the selectors Ian, Joe and Jason on confirming the squad. I know it's an immensely difficult task and you have settled on the squad after some very careful consideration. We have full faith in you and your selections and we look forward to seeing the team in action. Kia kaha kapa o pango. Today, we are starting a new tradition. To help continue the legacy of the All Blacks and create connection between playing generations, we're honoured to have a very special guest with us. Many former players have played a vital part in preparing this 2023 Rugby World Cup squad for what lies ahead. And to represent them, please welcome two-time Rugby World Cup winning captain, All Black number 1014, Richie McCaw. Kia ora koutou. It's a great privilege to be able to stand here today to read out the names of the guys that have made the team to go to France. So here is your All Black squad for the 2023 Rugby World Cup in alphabetical order as follows. Beauden Barrett, Blues and Taranaki. Jordie Barrett, Hurricanes and Taranaki. Scott Barrett, Crusaders and Taranaki. Sam Cane, All Blacks captain, Chiefs and Bay of Plenty. Finlay Christie, Blues and Tasman. Caleb Clark, Blues and Auckland. Dane Coles, Hurricanes and Wellington. Ethan de Groot, Highlanders and Southland. Lester Whainganuku, Crusaders and Tasman. Shannon Frizzell, Highlanders and Tasman. David Havili, Crusaders and Tasman. Rico Ioane, Blues and Auckland. Luke Jacobson, Chiefs and Waikato. Will Jordan, Crusaders and Tasman. Nipo Lelala, Blues and Counties Manukau. Anton Leonard Brown, Chiefs and Waikato. Tyrell Lomax, Hurricanes and Tasman. Damien McKenzie, Chiefs and Waikato. Richie Moanga, Crusaders and Canterbury. Emoni Narewa, Chiefs and Bay of Plenty. Fletcher Newell, Crusaders and Canterbury. Dalton Papali'i, Blues and Counties Manukau. Brodie Retallick, Chiefs and Hawke's Bay. Cam Roygard, Hurricanes and Counties Manukau. Artie Savia,
Hurricanes and Wellington. Aaron Smith, Highlanders and Manawatu. Samasoni Takiaho, Chiefs and Waikato. Cody Taylor, Crusaders and Canterbury. Mark Talia, Blues and North Harbour. Offa Tuangafasi, Blues and Northland. Tupu Vai, Chiefs and Taranaki. Samuel Whitelock, Crusaders and Canterbury. And finally, Tamaiti Williams, Crusaders and Canterbury. Congratulations to all those selected. I want you guys to all know that myself and the country are behind you all the way. But being named is obviously an honour and a privilege, and it's something to celebrate, but we all know that this is where the hard work starts. Winning World Cups is a big mountain to climb, but we're with you all the way on that climb. I'd like to welcome All Black captain Sam Cane to come up and say a few words. Kia ora everyone. It's an absolute honour and a privilege to be named in this World Cup squad, but I think it makes it extra special looking around this amazing Ole o tau reception. mai fal o loa le tasi make de New Zealand e tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe o fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti Maleano no yo nisio me tau lima ese te fili mai ba fo ya tanto tau mafa ese mai Samoa e pe oia ula mafe fa pe talo ulu mafa ise tau o fitel pala nei no le numero lo o ilunga monisio fa matalanga le tasi make le tali o lona Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Joe fa fele atu joe tali mai le malolonga be se foi le tolo lo wino le au ale olo peleki po le au ni usila i le fa tapina ntu mo le ipo le lalolangi i le tu ofrani i ni toe masino joe au mo le so fina ngalo le au be se foi se lua mai mo antu ma le fionga i le tole foa ya amata tu so no nga le au lo peleki. What do you think of this team? Ia matua le na wala o fila le wa fili. Sa o to tele la wala to ni wa le wala na to no mai la tama ta sanga nei. Ile ai wa to fa ya no mai na to ro fili. Ia na to au ani pola la. Tau ti vai to ai ia sa e ku ni si sa visita lunga. Ia sa tonu la wa o no manu. Ia pita la la mo ni fa tu tuanga fo fa ya o mai na to ku ka pe na ona. Pekina la o ni fili. Ito tonu no avu mo zeli fatu tua fo fiao ya me se ni la to la la Malo fa tai tole fo Ia ke lofa mo i se mo ia le whaia a pia fo i enga whisiri selecta sa pe kia ia le au wa mo si le fia fo i le whaingo fie i kai me piki nge me o au a mi se la au o World Cup o Blacks mangia la au mangia le paringa la au ia ma le au ka ko vai ka longa ia o ia la au o Blacks gaming ele mamawa le Silio la kolo fili ko su kolo mai o fo le fainga wala wi Malo fa tai se tai mita tu mai nei nisio tu langa manisio tamata alo le ua fatu apiki o peleki kausanga dei
ile championship tournament ale o making le au o le pole lalo langi asi tato watu te fai tau watu tasi rua kolu fa di ma o fiku to avalu sui o le tato watu o Samoa afa Samoa pe Samoa to tama fa na o tato watu ne pola ulala Caleb Clark Anton Lennon Brown Rico Ioane Richie Mounga Ari Savea Mark Tele and Delton Papali and to avalu la se lua ile pe ka ku le maso ka ku fu ile tūlanga combinations ia mare tu fa singa mai la tau mai tonga a me se fo yo ole pikino le aulea telefon ia fai ko valu lo ngor ku kanga le au le score mal ko ia nga ko valu ia e pawale nga le fa sky le tua va sky fo i alo fun fanga o wala winga fa sky fo ma ko lang me singa yo la ko kai ko lua mai awa ngia me pe ka walunga le ka pio pikinga o fil ka wa venga le la fu a lo ko i mengi o ka lo fa pe fa ma lo mi sel work e ko lu fa ka usanga i fa ko fai fo amo ya va tu le fa maro fa monia fo ya lo ne ta to wala tu ngia ma o fil fo to wala usi wa ile fa ngo fie ta to mo fo ye ili fa pe mo tino la to e wa ole o se tau vanga se mi tau tia la ula ni sila. Ei. Pai pui tau bota to pa usto a to tu pui to pa. Ei. Ia ai tu lai mana to te le alo tatu. Ia de ngata po i samo. Ia o tonga fo i ma fiti. Ile tu lai mai fo na to. Ne ma to fa ma ro mo le na fa tai fo a me se po ta o e to la forta o ma tu o ai. Tatu no fo ma tu la ma sa fa pio na to den fa i na ma lo ro na to ta po ina me se po ile. Ya ne ina po la i ti mai se yo po ya na tau mo ni tinga po ya mo fa na. Ya mo nga fo le ma tu. Ina ia o ora to fa na o tu langa le. Ya ile fe mo fi fo e fai fo le ne ya na. Fai fo le fo ya ti le fo ile singa lu nga fa pe na o fe ngai mai na to. Ya le fo o fo ni si fo wa le family na te tonu le lo tu la fo wa o le ni si ta lo mo to lo fa pe na ona pasau ni to le lo la fa mo no la via ya ala lo ye fo la to lo fa le fo ina ia o la me tu la ya te tonu ya pe ya na ta mate fo ni sa ta una ye le sa to ya le fa ai fa ya o le ni si la le ni fiti na ma fa ya o ngai ta ni mo ma sa ni ko na aku mo na ke plan ni man na to pa pe la na fu le pe tau pa pe sa tau le sa ya o sa wo do fu fe ya de tu ise swing te la ba fu ta ka fo ke ba fu ko fu fa ba san ma lo fa tai o ya ini si fo ile la u fionga to le fo na e ma fo wina e te tau na piki le au a le wole o piki mai po o le fo yo le fate ia lo vai to piki ia po le au lava le inisio ila to tama fa nau e to o vele au le ni usila le wa e si la tu o le sau le au elis ia ka kongo le o le au lo feeling ia ke au ia a kongo le au fo le ngai lo ma fa ma penga fa ya kwa ngi kulanga ponga ka fo ia le kikia le va ngo fo le man me emisi mai ia le tanga le kulanga mele ko foi kulanga me foi le I ke lo isi ka me ki ko a fo nge ko ka alo mai nge ama le la ko si sen foi le avo sa walo le bo ka plo piki e kai pe foi mo au ma ka kai e ala nga ia ko le se I kai mi le o ko pik lang ka alo ia wa collectively as a team ia o le au nga fa individually ia o ia lo kulanga malau ka alo me va penga e kanga o se ki pokalame lau pokalame o lau kolenginga o ka longa e fu ia va pe World Cup le aso la ngai le o piki ai oi e o tike le anga e se le wai e ke kanga e fu wai iris kanga ke na pika pe 2 months ago ia e o mele ke mi o piki le au ia o le ia le kanga ia kui sila fo I kamka alo umma le au le wai ai e le ima si nga aim umma le aso ngai ma lo fa vitai o le te va ia tu le au le ai ka ke yo ku le ofisili le tu fia fa fo e tu la no mana tuina o le se la ngonga la fa tanga te la va ia o lo fio nga fo na lo fa so
Ile kaimi lele ila ua mai le au. Kaimi fo yo sa ungi e lau au dua whaakarikari fo mga yo. Wangi au langonga. Fo i le o le peke kau pole pole o emwhaina e tau whamatala mai au mua to vaenga. Male malo loto iai malau kakalo lele wa sauloa. Whapena. E whona e tau valivalia mai mo le whaafonga maua lantunu. E moni le langa sa nganga seta. E te msalo o tamta alu mai o tulang whapena. Ei. Ia pe vola pe ona e whaasinge fo le mātou taimi fo. Ia e uila ka ia le pe te fia whaafonga fo le ma e fia sila fia. Ia, ona fo i vai tau. E le whape polare umi ta te ele a. Ei. E le ia se la mona koe ia ula tu whape a me mo siwa la va. Mo guarantee ai le. O tatonu a kia, le ai. Ona ia ia tatonu. Le whengo fia fo le whiwhiringa fo i whaiao. Ia ai ia wala tui. Ia o tūranga whona, pe tarsia ia wala hui ka ke popole kai. I le tele po ka mai ki la ki la ngoma. Wala hui le ia pe o lo ia na la ngona hui sai. Ia e me mawana vale le mautonu. I se longa wa umanga sauma. Ia whakwai lo le bole le mga. Mo ai le se mea. Andy, sa le ia e o le sili polaro la ngona ke me whakakalelo e le whaingofie. Ia ele whaingofia ia e pia whai o le ke confident o ia sa le lei lau au preparation. Luinga ngaka lau ka pinganga le ngaka every game e alwa is your last game. Pe kalapu, pe provincial po la alava. E alwa e ave a give you all. That's good enough for the public makangaka ki kilo a mesi foi selectors. Wala e vai ko o nga sa lu po le consistency. Ya. Wala ku ngaka longa ka aloi. E consistent alo ka alo we ka mikilo ha vili le ka alo alo piki. Fa ke nga kongwa nga. Le nga kasilang ka alo ngia ya tasman weekend. Alo piki ai la performance ka miki. Pe la vola nga ya ka alo masangi i le Crusaders pe fo le Blacks. O ingala ele ma fa ya selectors makangaka o ngala ko misia ka miki le. O le fo pro me fo ia. O ia ka kong ia la o piki kong. I don't think ia si ka awa e ngapa e whaise kamendang i selection o pira lunga la kala voile e ke popole ia e misela e ke more confident awa ia pe afa pe afa kal ke mi la mai ai o la oil preparation met kan a ko ale is a whole package. You can never be complacent game e ke ku mama ingai ia la wal awinga i la kalapu pole lava ia ko alo kombi a sa voila selection ai piki oi ele me se fai ki o pisca ka kaua tikele anga a va pe e ingi kulanga foi o me o ngala ka yele ya sa o le lai sa no e tai ala tu sala mala o mai tau watu le o piki tamale o fain nga nuku ai nuku kasi ar ka ronga le fatu ata alo nei talu mai talonga i tolu e fa o Blacks le o mai ka ser ka ronga le o piki mai tonu no wingo consistent o lana ta alo ia ele ngator supalakapi champion or supalakapi outstanding mai or supalakapi ia ale ngar kasier ka ronga good enough to make le kongole Scott to e tai tu so foi amal tam fiti le sa wingi le Chiefs kasi alang ka ronga le ka lo ang la via foi la ale foi la o tono le la o la ngai sa foi le fiti le e moni le la mo pe ta o to foi le foi ta ele fa pe vola na o talonga yo chesi ala o ye ka punga fa ya o pe e fo ila va tu langa le vole tanga ta fit le poinga game plan me tu langa mo ye o nga lu e fa ya e pe la le ta o to le ya ta o te fo le fo fa mo ni fo ni ya no ya pe ya se le ta o le fo no mata fo ta o le kena mai jasmine le fai le le sa ta male ha e pe o le las o le among mulinga le sa pru vai ngai ya e sa le ya o la hu i ta tu nga fai ya on ma lo la tu fa mo ya ono sta ta sa ya le fu sa la vi pe o la wala na la ina ai li fa pe fu nga le wa le la ka la na ma sa le fu ko fo mai la i ka lu nga ya fai tu ma lo ta tu i le vangolinga ku i kami kila vai no ngan fol kami kikia ke loa ele fingo olonga vango mulmuriale le pikinga le kalunga le kalmal wala fula ia e mo ilo will game plan au mal me al coach lo mai e al fui na ia kam fai ia fai le extra
I kulanga me ia kilo i a va pe em finga nga slot ti Kongol Center me va pe nga pe a wa o le wingi le nga fai uma ka me kiki. We skate me vol puku ai al wa ko kong. We can be a loose forward ka me ia o la me consistency langa me nga fai me foi Kongole o super rugby nga fai so o me manga wa lava ya ia piking o le ngai foi alo. Malo fa tai o fa tu nga fasi ma nepo laulala. Pei ore pe rua le. Tava manji tuone. E ke le akala isi ma tulanga umai na yuso nei tulo foi. Walanga o sunga o fatu nga fasi no fo martini sa mo ke ma ko manru ma i mangele. Ai si fatu la utala. Ole la rua sila le mafua angai apo mawai la fa ya onga. Ina ya ave tamane. E ui le tato va ai tunga e feeding kasi de kulanga lo feeding ka ma ka fau. Ile shine mai le au props for we pe le tamale o tamaiti le kamiki le sa umari kam sai le nga le ya o Lomax malawri ale avea tamama de tuai en faino fa so mvanga le tamaya umwa Boni le lama seta o le tulanga le wa tano mai ofa sa o tele ni si fa pe po le ofa ale tulanga wa tatu inga e coaches ma fa ya onga ya tamane ofa o le impact e kusa voi pe a maka i ofa a koe suio e fai o le mano si o skalam a le si tūranga ia ofa e vai ele le ke le tackle a ofa defense pe o singa kulanga funga around the field o la fu o lo ofa ia kaka fu makua o lo ofa nga shortcut ba nga ankle komoe a pe kulanga ia o le o fifi o le experience mo longa si la fia ofa a mise lava ulanga skalamu o line out ya me se foi e tulanga la le lang defense vai manu si kere po ya fa pena foi la ya nepo nga maka nepo le ile la score ya o kamangi impact foi o le fa moi foi le ya fa ya e wa ku kon pa ke le la mani swinga la ke fa ya vai vola la score le fu sa le la vale o nepo ele nga ka fo skalam around the field foi le i kamo e man avenga al po carry ya nga ka voga manu si foi le poi pe tulanga ia le ono o te tonu fa marisi me pe o tangata nei o le o si ni a foi le o lo ele nga ka foi la nga ka lungon mala a pe o la to yo lo foi le tu manga foi kai dinga foi le au foi tonu la alo va tai isa ko po telefon ia o vai i fai ngoma selectors we pikier au me ia o me ka wa a myself and row ale prop la i me ka wa ia piki le prop ale e malo si long kulanga nga wa ka wa is scrummaging polea lava a va pesol muli skalam yo lo vinga le piki prop si okay o ye kan ko ngol fa ya selector si ane po ma fas ya onga wa lenga ka whatever for you experience ya leva ye props like ye it's a mix of an old and a young ka u ke le fo le menga ai me se la vale ye nga lu nga ko le tai o le ke la ka ko ngol palme va ki ane po mo to va se skalam ka ke lo ko le ke lo ni de greedy fo i ko kongo ke me i ko kongo le ke me la fi nga ul pol la fa nga lu nga kamangi wa ke pe vai ka ungi pe nga fa fo e uma kermos uma individual players le la ko position e fight e fai foi le ki ya tik nepo wa ele ke ya piki o ke le foi isi tok back o va longo e mo vai ele ia kongu ya nepo i la ko vi feeling ya ke wa nga ya lo ke le o ya mala wa ya kulanga me scrummaging me e piki fai langa lu ngai kongu le start five play malo fa tai la tato malolonga a foi mai ia ona fa wa le msi tato wasia le tau finga le tato a ora man Samoa. Welcome to Moto Samoa Service Station. we can't see the screen now so Talofa. Talofa. Talofa Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou a inga, o lo alala i atu mau.
Samoa. Papatai Pio Mai. We will see you again. God bless. Oh God, McFly. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng quen anh chị phạm tội mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? Barbecue. Oh. Chị phạm mỗi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Jamie wa jile o joy luas furu biru chore jalo le jula e ono le chua fa wa wa Blue Wave TV be se fo le ta do Monday Sports tala noa po tala I ta longa o la songa fu e il program foru ngolo tau te ya e le dei table fia fia ma tu fa soi ya ma le fio nga ya jole fo Andy Ayolupo ya ma le fio nga ya au mo to o vaenga tama duai ole au le manu Samoa. Nai vanga muri o tato yai All Blacks maleta penanga o le ua faa mapu e ulungalu le tulanga o le ta o le au le tato ko tulu I usira dei ya me se ho ila tolo mai mo beli ta for kirope ola ofesidi. Do we have the team to win the World Cup? Famaka o le au le ngei ua lava ta pena e mawhai ona la jo manu maloina le ipo le langi le dei sanga in terms of the speed, power, aggressive, o a matulang skills, matulang whapena. O le aso lu whingaro lo whionga le Pristino tamtua il manu Samoa. Ia, kal kongo le aunga vo ile o pikingo au a kongo uma, o le World Cup. Ia, o le au le angi sila wa yei, mai le number 1 kau le 33, o ke loa, it's a good enough team e mai le ipu la langi e malo. Kwa le ia, le kako e mori maua I ka longa uma ko ngei a malkulanga o sanga solonga se o menga fitfili le au I players ka ko kasi me uma ia ma me kwala kel kong foi wa wala ka penga foi ia ka meki ma kam ka alo mala ko uma la la ke ro nga luenga le rum le ka ki mai luma le fengo fi wa maka lo boka o ka longa ia nga uma ko ngei ala wala pi mis ka longa pe ka longa ngelangi ngi fa ia ngai me simia is totally different ball game le boka. On the day, ke iau upset ele si au me fa penga I le aso kupu ai. So ole au le woi kwa le lei a koko. O mo? Ya, ole lau lea ai asiata. Le au lea New Zealand o te tatonu la maa, le au lea e lea vanoa mo le whaino New Zealand. Ona whai lama lau tala o talonga I wei nei. Ya, tau lava ne te ua se foi ia au si foi le o tu mamai na foi tele au ia le tamisanga le pola lang se lava Afrika e o tunu England tu na pena au la vai le ta alo ni fila e se lava ta lo mai li fila va la ni fila ile si le pe la le ko ki kilo la sko mai ke mali o le tele swinga nesa yera un yusila pero na nesa fa petanga tabo esa ya te tonu ole fa esa atonu fa mai ni si o le fast food por tos full minute ole talonga la fa mo sa malo yo stadi ya I lo o titilo e ko esa wa ni yusila le afa mo o le fitness ma le malo si ni sila e pero tulanga na ai o ya te ola to te tonu la ni yusila le wi ma lo fa chai tato o mai la yele le ja longa le sa ta ro ni ma Australia. Au tato e langa le tato apa ta me mai ta longa New Zealand me se for le tolo lo wino le lanto au mo le World Cup. Ja longa Australia mo ni lo so no nga au mo to vaenga sa va ai la foi. O foi ngo fa pe wala nga sa e fa o le pisio sa mo ai langa sa le o le ja longa. No fa pe. O le va ngole Australia. O le atau we se ai es ko ingo Eddie Jones. Ia e wia fo ile au le sa feko ai mala wa Australia ia le making a metamalo Sean Johnson ole Stevenson ia ole li fo ile le second e presenta o
o Brendan Rain ino le po ye ngor ka le foi na tele o making ma tulanga uma fa pena ai ola sa mai tau lo fionga to le fo ele ta longa le ma le toe comeback ka New Zealand ma toe manu malo ai fa mata o se ava ngonga isa ka ngoma o se ta le la but do we see the best of Australia le wa ma ta ona sau ma tulanga o le ava no ai toe turn around na ye Eddie Jones le au le e o ka longa le ngoma ko ngai ka kongo e ka wo mo au lu ka wo ya Australia wa fula ia selection a Eddie Jones ma ka penganga ia me se foi la ka usu a combination le au ka longa le ngoma ngai ia ka u pe pe o se coach foi le la vai o la mo wanga ia me se backline ka me killing first five e ka unga siel ka me kikinga e sta foi kulangal mel vai pe marka me kilo pe taia o okay lo o manga ia nga solo ngol ka longa me va penga ia ai me se foi la lo blacks o ke linga mo ko ia vango e foi le e pikela ko ma kulanga me e le va pela ka wa ele nga kala I ka wa foi mo Australia ia lenga manga ia la ko maka manga ia la ko ai ngai mistakes like I miss all fitness pe o le problem que le nga Australia o le fitness why o ka longa le nga lo fase full pe ko it's a 80 plus minutes game e kawanga le ka longa ka pela lo blacks ka pela on sa ngoia ia mu o le alfa ia inga maminga ia okay lo foi o me foi nga o le nga foi o me le cool perspective lo blacks how they can come out fully e come for catch up mai pa fa pe they are behind wa o kuinga me ma ki kilo pe o World Cup wa kai mi faces ka longa in check ta ko kongu ya la ko sap singa vai wala ke mi nga va ko mo nga mala ko kong o su ya ko nga dynamics de ka longa o su ya ko nga le shape mala lunga ka longa o nga vola ka ki vai e malo si alo blacks I kulang maule lo e Australia kali menga nga fingai o ya lenga kiki vole kiki mulmuli le fingo fiel kiki mo sa pressure kick ala menga o ile confident ka me kiki e kulang ai meo e lenga I wai ma ti se vole blacks la ko malo malo fa tai e se vanga te fia popo o mo el vanga le e ole o tulanga na vale pe on sa ue to le fo ele swing of ole tunwa ia e sa le lava wa fa no fo I wa tano fo I chon fo le mo ya ai mga bia malo fa ka lo fo inga ka lo fo menga e fa da wa ni Australia ia sa le ya el kilo ile result o le amana ia sa le ya o le wa maka ka pick up vai ai ia tia fo la to e fo la le pool lo ia Australia po ai la ia a ko mo ko wa o tia le fo le ma se ki mai au Oscar ia ole le aula to yo ni sil ia ata to fu tu e le sui ia pe o I le sa ka ia inga wa maka nga pio ra pela pangi sil ta vai la le o fo wiki ia ma se la mar kamane sa ne ka lo se mo ke le chen o nga mo ka manga o inga ki vai mo ka ka wala ma ko u ye le o le le finga la fo le siku le lo enga pe ia so ku la nga au le wala ni ale sa le o vai vai e pru mai le I fa ya onga makaka e ka ka wa mo ye wa le pikinga mai ka lu mai nga o mai le final four le super up ya malo fa tai ma jau tia ni si ungo talo nga sa fe nga ye le weekend nei malo joy malo la va di usira le la talo nga ma Australia malolo Argentina le lan talo nga lua ma Africa Saute ta sil lan talo nga ma na ia ma tula ka uma ai pe li fala o tau tiro ile upset mai ai o le Northern Hemisphere o le wingo la tavainga so le o ko o le upumong ele o to yai se au fatamala pe lo talo nga le sko kilangi ma talo nga Farani man na yo le na talo nga manu ma lo sko kilangi ya Farani faya inga fa mo ai we e welese ia engelang ile la tu talo ai malo ia ai lan ia Italia be yo ai lan ia le te vai the consistency of the tulango ia yo le asa ro mai tau to le fo ita penanga mai le tu lunga por no fenemes fia wale lo tu bo kap e ka kongo kalonga umai nga failu kene ia kongo umai nga ka koma maka ia ma lo mai fo ia engelangi Wales ai langi Italia South Africa Argentina ia vo ia ka ko ia fiki ma konga ma Samoa Japan
o kalonga uma ia le o fa ko leading to the World Cup ka ua ia awai o meanga e fika la foi el coach mala ko o mei le lo ke fi kilo ia pe fa ia inga pe ai la ke kilo po family inga la ko wai e ia me va penga ke le se coach ele ka ul malo ka ul va ia identify areas ia la ke manga o ia ko nga lulu ia le fa el World Cup awa ke fa ko ngi right off ngelang au ngi falangi a pengo fa yak se umalava ia mentality coaches la ko throw this game away but aki kilo ai me yo o vaengo kalong la lo ke fa mali ia a fa penga aku malavang family me nga la fa inga yo le si vola nga me e ko ki kilo vo yema ma it's a kele ma lo fa jajole fo au mo ole au le aielani wo mentioning al au le aielani ona o le fōlinga mai o le au le teli na whaato i la loa au te teli. O peleki Australia, Afrika. I taimi fo i o test ma tours ma me whapena. Pa te unlucky lava le au le nei le metau finals o le World Cup. Ka kia ia engelangi ma whalangi. Le anga pe wa tofo so o ai le tūlanga le. A le au lava le nei le whamata o le nei tausanga i le o se tausanga i ono ausia i le au le lunga i tūlanga. Me se ale semi ma le finals. Yo, o te msalo ole aule ole ua numero tasi la lang. Aule ai lang. E pe ole taula I foi na o talnoanga le ia I foi tangata I fi lakpi. A me se foi to tele foi atunu. O ai lani, farani, tu la pe o au ia lu ole o la wolunga nei talnoanga foi ya. Ya ai e tau tele lo lava tu la. Le la o tau pe ai sia lava. Ya e foi tu la foi na ole manua. Ya me se lava key players fo ia pe o nga faika misanga tulang pela ya me se vo termine ta penang ya ole manu ale tulanga ya male talfia ngai fo la ile mfufu nga fa yaung ya ole se vo tulang fo ya ole por telefone now fo tamta al fo le taimi ole o mo ya ai o fai fo tulang fo le wa ole mautono fo ia tulanga I talonga tau ta aloi tem salo o mana va so se ale au ni island Isa le lava ole au ne wa talu lava na fato I lalo ai langi tele o tausanga ia New Zealand. Se pe o fai vole ma ya pe o foi la au New Zealand. Pe o mai ai langi pe o fai ma fili foi. E se mena ta o tele le fai ama ta alo te miu. Pe vola ta toni Pasifika. Ele o mau ani ava no ta alo ma tele au. Ya e o ma ko foi me nga ka ko. Pe fai ka den ka ko ko. Au le ai langi. Tasile au le o au titilo e alani ma farani. Malo fa tele. La tato wa o mai ungo talonga sa tato wa yai I le tato Pacific Cup. La tato tano mo mai lava I le wa le usam piki. Le usam piki tato Pacific Nation Cup. O hava nga na SCA lau o mai moa malau matai tuina lau sungai le Pristine o tamatua I o manu Samoa po lau awhionga tole fua. Mai ai le aso mua ka aroi fiki I ana talonga mua talonga matatou malita wurunga malita longa mayapani a lewe una manu malo. What's their strength? O ani o lantou malo si anga na tūlai mātangia mai ai le tamisanga le. Ia e pe anka kalonga mua I foi. Le se au mua me ole advantage ke le anga la o fiki ko ke la o fiki le kongol fi chendro ole ka ua ia ole levan ka alo ma levan ku fa kasima a misa me combinations o ia mal vai vola ma ko le fiki so la pe ka fi contact fi la ko open aka ko vengel la o fiki ke mingi pe ave il tight play ma saul open on kwali leia is a very good balance o au fiki a mi se la vala merga o kwali leia au fiki a va ko se ko o kwali leia ko e fengo finga nga relate ko pola la position ia mal me la manga ole il coach mal game plan la mal ku langa o keminga nga o il ka long ia ai pe ola wianga kala ole vas kereanga fiki o competition ka alo mai ai kui fola ia ka ko konga msamo I ke kaianga lava ia ke mi ku fa kasima me uma ai la wia vo I kilo ku ia I pela mai mal sau ka ko kilo la o ke le al swinga male fa kai ko fo I ava vasa male au mal ka ko au ma ngai al mang ma lo la sto nai fa kai lava
alo fa tala so fina ngalo talo ngale afiti ma ya pani ya bese fo le rise ma la ofiti le tournament so le aula fiti ole aula fiti per audisi kalonga selem kalonga le mai apa sa fa pe aula fa faita ai le vai tunga wa fa vole ole ya pani ola to scale le ole speed al mele nai fiti so le o makua am kau kia lava ole fai ole o luma o kua break ke fiki o lenga me sian la pole nge kua fa nganga le flea la le lenga kalngoa ya no winga lo kala funga mo kua ima lo sia fiki set pieces skala mu line out ko so fa mo kua a mai fo la fa touch fo la ko fo ki kalo lo vai nga ir kalo ngale mo ya pa mo kua le ya skala mu le fa nga lo fiki la ko o fo la ma nga ya fo la ole le o kingo la ko midfield or kai mia ka mo fiki ka mo mai foi la ko lus foi mala ko loka ola so eu pe ala ka mo back line o tu langa na le pe ya le ngo fai aku le luo va so ka kalngoi o ke pi kinga la mar ka lo le ole ko ye se me fonga le pi ngoka fo le ia le o ko sa le fiki la ko ka ko vai le me ko mo le fa ko ya ia ma kwa ma lo sias kalamu le line out pum fa nga ro ka ko la Pacifica start le skali la ka ko Pacifica open play fa nga vai le ro back line of it o polo le wing alua ko mal la ko sapo e ma ko sa uli si lenga bo le lo ya pangile pe tu langa na ole wa kele ka ko ngi la fa ya la ka ko Pacifica ka war skali le ole yes ya ma no sis kala mo mal line out set pieces mo kulang pa penga ka ko fo wiki around the for channel play malesi kulang ya le pui ka ko lenga ku ka fa ka ko fa ngal ka ko frele fa Pacifica la kapira ko fa Pacifica fa ngal polo al mele ka ko kele le mau ka ngokar me le va pe ole riskai mi le lo kam kan pola ala fi manga ai ai pe ka o muso le system le plan no bo kwa ale mele ke fi la o fiki kai pe ya fiki le speed ngi sila kwa vala le speed le wa lo fiki ole si tu lang sa le ta wa fi ole tu ale wa fi fitia ole kai mingi wa profesa se pikilo sa wa kom pom wa ilonga le ya alo va jai va chalo va tu le fionga ya tole for limit tole for iyo mai ala fa mai se wala va ya makao le fionga ko le for yo rupo ka ke kali kongu mo kai lo ai tu langa ro ye ni ta malo longa mai an malo longa le foi mai ta to fa so ile manu sa mo ma le ta to ta longa le na ta o mai le sto nei o le atau nuu mai ia te oi i le aso muamua o katopa i le lima i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau o nofoaga sa faaigoa muamua o le Vodafone se aso faamalōloga ma le faalia o le mana o le atua i lou soifua o se aso vavega ma galuega mamana o le atua o le a faataunuuina i lou tagata o lou avanoa lelei nei e te moli mauina ai le mana atoatoa o le atua i totonu iā te oi sumai afio mai tatou te auai faatasi o mori mawina se aso whaangaloga tā. O le fotu ai, o se moe fou i lau soifua. O le alavaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aisona tā. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina ai fo le ulfale mai o whaatusa, o le atola au o le whiangainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o ke topa i le Dewdrop Event Center, Manukau. Soifua. Hello. Happy birthday, Us. Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me ngala mo vile kwai. Fa mo ko los fanga mo ba ko lo talo fa ka chue sa repite los fanga yo tamisina. Sorry, e fia po. Seri. Anga me kasi los fanga o si pe fia po. Uso, fa yung ko kongi member of fufu. Yeah, okay, Soifua. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kon tu masi. Maro. Pe mo. Talo kon bacha.
le tantou Monday Sports talanoa le vanga o le fiafi ia ma le fioga ia au mua to o vaenga senta longo a le tantou manu Samoa ia I tausanga futia o tona ia tu ia ma le fioga to le for Andy ayo lupo le frupeki ma tautia fo ia le tantou tu ia o tantou talanoa le wo mai le tantou fa soa I le talonga le tantou au le manu Samoa le ave fu'a le tātou tiro lea sa tātou ta aloi mele au malosi ale I kaletahi mai tonga I lau whanua si o tātou tiro I Samoa vaenga mo mua lava viera ngan leo le tua tau ai o le tau repega ioi ia ua tau fo ua tongi pātau le ave pe o le tala le urun tau tongia ia tua whaftai le fionga wa vasa mana ia ma le tātou au manu malo ia tonga peitai o le a tātou tala noa I tūlanga o le tālonga overall ole aso mai tauro fionga I tamatua I ole manu Samoa o fionga le president ile tau mo fainga si o tato au vaenga na o ia ile la tau talonga matonga ile aso tona I le tene Ia ele yo ku ka longa mo mo va ku fa ftai o ke kile ko ele msopa kama kwa yo saka alun mong sa mo al mafukanga la skonga ile sa fo yakam ya umang sa alul ko ia ko ka pinganga fu ia walka po ingol au fa malo kele klava ma ngai fia fu ma ko ingela uso I va yaku fu I ko lang sua ia nga wo I mal ia ka longa ia e me mo mua sa lea fa kai u malo awa ka ko ia pe ele se World Cup bo pe ol me ka longa la fa ilu mo ka longa wa le ole nganga ka ko fa samo ia fa kai kele malo wa vasa fa kai fu yalum fa ngola o malo ka longa ma konga le fingo fi ko ma fa pe o so e voi konga ia o a me se ia o mua ma kai ka ma ko das pola la vai o malo ia konga ia sa le ka ko ku I mai ku ia ku me ku le ulu o ma me fa ia a ke o ko nga so longa ka longa kalkongu foi la kava ia ku ia e mo ila polar ku langa o ngo ia nisi wanga ia kele foi mistakes ma me foi e basic sa por pa la o kele le improvement mai le kalonga lenga fai mo aku mal kalonga mafiki me fa penga o ma ngai ia le vai ku ia areas foi ia mala ko set pieces foi line outs me fa penga ia kele la foi ia vai nga ka winga ko improve vai in decision making me se vol company ka pe mele ka ngoi ile paring yo ave lu mal forwards ma ko back line nga ulanga ye pa wal me ka wo ia sau ka ko ia mo me ka ko polo ko I se kiwa ka ko polo mal avenga lu mal forwards ko mal back line nga ka ko ko mo la va ngonga u ka o ka hit vole le wa kain le advantage foi wa ku lu mai ka ko le advantage line foi o kolos o me ka nga ole ia run hard misal midfield per kulanga nga lesa I foi au mua mala ko ia sola wa kain lu mai nga e va vinga a poi ko eu foi ka foi lus force me pe al me ka wa mai e o foi wingi e kulanga I vinga isia va nga mo ile va mo ile run away me va pe ke le le improvement ka ko Aftai jo fo au mo la sau o mai tau mo sau mai mo ngai le tato au mo tau mo fenga le tato mo tonga ya ona wa I mon ya le talonga after fo tapo ngala tsunga ma se fo ya le awa sau no ya tole fo ya o ma to umana ma nei fo le utula me mon ma lo tato mon samo ai cha wana to ya lo tele asenga wenga mo mia ele ya ila va tu la fo na le aggressive fo ngale manga bia ma le sawa e ka kau nga ka aloi ka ko o lo wa ka ko ngale pe ye ta ya fika vola mana okong ele o longa la nga kula I mai sa fa pe ngala nge ola sa ko ngala finka ya o vai ko ele o ko ngai masangi nga maka yo ka le ya ko la ko ai le ole au le ka ngai yo fola ka ko sa ka ngai ni fia ku le si o tulanga la va le ke vai ora o ke ya mo fo o ka ko renga la ko ile o mo pe yang ka ko la fo tu na fo ngai le ko ka mo marosi ran ha po le ile o longa nga ye ka ko ile o solid fo ka ko defense ko ngon midfield le ko o le kana le ke ki fia ka ngo ko fo le e ka ka nga ki kilo ko ko solid la va yo o fo le ka me fo ngale ka ki a cha ka mo ka ngo fai e ka ka ngo ko
Wai ka mo ka mo balos. O le va nga le wata o le tu le lo fionga au mo o le la le va nga ma fai on of so swani. O pu va nga ele o le combinations le o li pe le o reading nga le si le o makai na le si ele o fetau i te mita mo o le tu langa ia i fa na e tu fa lu te le fa mo. O te le wata o tu langa le fo combination to le wa fia ka longa le ka alo. O le vanga kaunga a wai lava suia ko kai mingi o le vanga ka o ko le inga ka ma sang ka wo ngai lo le timing o le ka mo e mar kai mia kala ngoa kula fa penga al kulanga le vai kwa ele o longa nga ele o isi ko nga appreciate fu ngale ngau fu nge makwa i jalu ai prick le lenga yo si kula e mo fu prick fu ya ele o i ma sapo e mai la vale le backup for sapo ale tulanga la na o le o tato talo sia yo o ku le kai mio le pa lunga li por la ke le swing o ka ko pa o wale fai ka o ku le mai tau tu foi fa punga foi ia fai a onga manis foi la trofa pe o le o le pior up la vale le va ya ku ia o le atu tuli pe la o le atu tuli pe la vale le pior up le o ku le woka o ke le swing o le swing tu nga le ke vai ko le ke le ka ngo ka i le manava mar fitness a le fai ka o ku i le lipoki mai ale fai a onga po ia le o va ia tu nga le ko le ningo ka ko fa mai le si fa le tonu tu langa le o ko kai miro ka pit le fitness kama la ku lo inga la fo ku langa le e ko e fo i mai la fa ya onga la pe la ku langa lo ka unga mai i se ka fisili le si por ale se ka io por ale se ma la mo fa mai o ku lo ka wala nga le fa si fa tau lo ke fa tau ko fa pe o ya tunu yo fa la ngi tu pe e ka fa fo le pur an wo ti ka mai fe ka wi ma le ko nga ka alo le ka alo yo ia ese le woke up o le ka ke ma mia ia le ka penga le kingo lava ma lo si inga ia mfai ka ko o i ka ko au le woke up wa tulanga na sa le ya wa lisi na te tununga tulanga i wa swinga fo e ye si fo le fa tununga e taunga kaunga fa ko polo ma inga e ka vo kulanga te mini ese fo la kapile ye o le la o ke ka ko winga una ko o ka o mo i nga lu le ka ko kuranga i ka pinga mo lu wa ese le si level la ka ko ye le la uma la level yo ka longa pacifico ale la o ku me la le ka o test to le fo le la ka ko o ka o ke kele ma ro fa tai ma le fa so lo fionga au mo key players ini sina tau stand out mai la tu ta alo la story day au to para tu na e sa no ba fa so li ta to wa Monday sport tele no na te day ba e sa do sa wa la fionga va sa mana ya fe fa fonga mai before kamalo me la ni mata vao fa ta lo amata a le pe na matua confirm le wi le ta lo amata angala por kamaro fa vesisco. Anyway, let's come back. Who are some of the key players? O anita nisita mata alo na matua step up il talo ngale matonga ile story na etau mai tau ina fo ilo fo. Ia ka kongo va pe ke nei minga ko ko ka spesko o lua e pa me ka o maro ia ke lo full lima ma nga makanga malo nga pe wa o minga ngala kala o ke le improvement e ke le improvement ia o ke le ia mfinga vai la lo ka kilo wa pe o le me ele ia se ke mi ka ko vai ko wa flow wa ka longa wa sawa mal mal force wa ko back line pingi open ko sawa ngal kasi ele va ku yo pa no kon ya va pingi start stop o le menga lenku o le menga le menga mia ko pauanga me ko policy o menga ia vai fo le wa ka ko wa malisi vai mea asiaka silfia foi o backline okay o backline ai ke mi la ko foi lose force a mi se la me va bien la ko le il second 5% po el meu ia pipi ia ko la ia vai ngale si ia mo mo polo wa le ka ko ke mi ko i ka lose force mala ko nga ia o le singa men ka woki fo wa menga ka ka nga ma lo si i pui le polo le ia ko lose force ia ngo ese melo la ko ala se kiwa ka ko polo wa me manga inga mo le ke ko ka se ris game sa o ia mo ia la wa o run ka vai ko ngal ko ka se ka nga ka le stand of me le rock le vai o ila pipi ia ko ka nga ka le pa sa le polo kuna me va penga ngai elu sa ko bo ya me la le va pia
e pier apa ku I mo le World Cup. E le fai ngā pier up sole. Se le la fai le World Cup o a fe e koe fai ngā pier. A ko ko le e ko ke mi le la ko e farangi. E a fai ka long ko le nginga ma so mo ka longa I ko lengi train as you play. Pau e ku le fai mal ko fitness fa mo mole. Ma lo fa vitai wala nga e tawa. A se fa tu pela o tala le wala na o jere bata mata le live no tu longa fa mo e na mo wala no tu mata mata to le replay ma tu longa le ta longa. E ka ke vai e kulava. Ile afa mua wa fatigue mo vai. E langa na no te vai o le si vai ga na ki o linga le ta longa le. O le kele o le downtime fo le. E ka mare ka o fia lo fari ka longa le kuro la karikaria ka mai diska mai o la vea ma tulanga pa pena ia o ka la vea ngare ngare umanga ngor fang vai tulanga pa pena toi turunga ele ngata na sa mo an kupu foi la tonga o le dele o le slow a fu foi la foi la no te fai tu la tala mo ofisiringia le to fam ma solua through the years of experiences o apple level le o ma faina match up e tatou na le tu nga base le pe a o nga o ku nge ile polo langi wala ngai dem fenka ko fa pe mai kau ke ka alo ma tier 2 ma tier 3 ai ka alo ma au tier 1 le upcoming le tatou test ma le barbarians e ma le tatou test ma ayelani e test ai le yo o tatou talonga a officially le no fi fa tu so lo fi ngalo e factor e proven factor le weather wa tasile me le te tilo joy pe o fa pe mai o fa ka kele le vela o ki tu lo mo le tama ya o ro ke lo le majority o le lua e mai nga tu lango o ta longa tu no so ta tu no e al tu langa le fa ma ka o le si mele o ka u le ma sangi ka ko kamar ka ko ka u ma le vela o le pia pak fena fa so me lo fi nga mo o le mea ngei ua afia uma le profesa peke alaku ai fere kau profesa o le tulanga le o le whapea o le tala tau sa le ia e vela a ia iei loka mawafau a uange i kongu le kau le au huange I whaia moka excuse ia le voice I fia ko la fo se a kara kul vevela se ki ngā ka whau ko I maa ngawha ki pongua iei loka mawafau a uange magu maa lo le vevela ia o le koe ngā aikia ngā ia kia hoi. E lei ma se le kau ke le langonga inga vevela ma. Le aikia la koe lo ma whapea. Magu ma lo mai vevela ia. O inga woki a kol ka. Ko ilalo ia e ka ako. Ia, ai ma se voi la kapo ia. Kusa la ka kia. Si ki ngā ka whanong ka keo ki hoi. Ka moe mai kua. Inga ia. A vave voi ai koe vave koe ke ale le sela. Ai uangi I o ka whapea wonga nga sau ale. O le vevela. Ia masau ale ma vevela ko ia. Ioi, turanga la tau. E makuale ai la vase se me ka ke alu ia. Wa la fu e se kau ke alu ke kalu. Malu vevela. Ia wa ka ko mai folangi. Ia la ufa malu ia. Ele ai la se ngame. Ioi. Esa le ia okay lo ia mele le weather le factor nga o le kau ma le kimu ma le vevela me ia. Awal si aga ko vela ngi ali si au le ma. Ai pe ka wasi dia kule vela e para la nima. Ayo manga ka ko le vela ai manga val para ngi le ka lo la ia marulu. Le ai pe ngo sango vo au mu. Se me manga me mal karo. Awol ngi ia se me ma pawal me yo o malo ka pinganga malo ngi kaimi. Wa ke ko la so I me o coaching me nga ia. Pengo fe ko ile fa ku sama ngi ve kaimi. So professional karo. Po fe kong e pe kong isami ke la kapi mai e loa e mali e pungo ngo se mali e polan me ke sa ke sko polan e loa le me ke ka loa I mal kulanga me ke ka pinga penga ia io la so pingo ve ko coaches me e le I fa pe vo I ngai coaching ai o me anga mako mo nga fa ai al ke mingi o ke le me Tamol mo le fa ngangi ai me se ka spesialu ai o le ka fa o le fa nga me nga fe ko fa ya o nga me o foi ko ke o va pe o ko ka al professional sa nga lo ila I o ko vala winga mal me ka nga fai ko fa manga ko fo nga me ya o ko o me nga I fa mo o lo vala winga mal fi fi o ke al World Cup fa lo piki o le au ya o ngi fa ka mal le vala winga o e lo ko fa mo Malo fa fi ngalo fa alia la tato wa tuli tato au filifilia o le aso ana dafi le sa to lo winai le au o le tato manu sa moa filifilia to sulu filifilia
mo le ipo le lalolangi le tausaga nei le sa foga ina i le fionga i le tai fono ia suga le tula e palu pesuri ai sai lele malia le ngoi now o le la uma tuina tu luma le lisi o le tatou au a o le fo ia matou le lisi lunga lava i le taimi le nei so o tilo mo vava ia tu a se ro fina ngalo au mua fa pe fo ia le fionga ia tole afua to atolu ia former All Blacks le to tonu le au to tonu former All Blacks ai feololo lava i latou taalo supalakapi New Zealand matulaga fapena so the likes of Ben Lam lima sopoaga Jordan Taufua Charlie Faumuina pe o le latou ia lea ai se o fafasili atu lava i le tulaga o le ale what's the advantage o le tatou au ma le selections le wa iai o le filifili mai Ben Lam lima sopoaga i le tatou au o le ipolalaga e ui o lea i maua ni taimi e taalo ai ma i taaloga ai na seʻi mavae atu nei now e mafaina lua saunoa mai ma lua faasoa mai o se mea lelei le ikū i leo mai akama ia o se mea e kaukiogo kaumakemake ai ona o lele i maua ni taaloga tuufaatasi e taalo i le tatou manu Samoa mafaina faasoa mai le vaga lea tolafo ia e mo faafetai aku vavasa ko sai foi o ia mai lakou ga fifilia kako au mo le World Cup ia le o magalauiga foi ala mafanau la tunu la o e kauaveiga ia pe avea le fuʻo o tagavai o Samoa i alaga mai ala tunu le ipolalolagi le lakapi ia kai pea mea uma e foʻi ia o le faiaʻoga i o laga filifiliga ia ma lakou ia fai lava la o sinigia foi asiaka po ia lakou gei ma le kulaga foi le afiaga o lakou le kaalo Blacks ma kogi ima kagaka le ia le ua mo le avagoe kaalo ai o ia mo le avagoe e filifili ai ia kelekogu o mo ia kelekoguga o le faiaʻoga ia ma lakou o filifili lau aua ese foi le kakou kilokilo kuikua ma le kakou vavaai ia ai o le faiaʻoga o filifilia laua iai loga ia foi komai ma loga ia kelekoguga i le au au kako o la fol kako angiangi aku mal kako o mea ia kongi aku e waka fesoasoangi ngai ia au kou vavasa mal kou vaenga e mise fo ialo mwhanga o filifili o kala e wako e whaukua ma wako mo o ko awale ka pinga ia ai poa i lava le o filifili ia poa i foi le lava ke mi ka alo ai peri ka alo foi alo filifili ia mea whaiaonga malako pauala uia kala au ia ko mamanga ai pe ia koe foi la ia famkalanga i kulanga i auangi ia se kongi ke whakamala i lo wala winga i lo walu World Cup au foi ngi fa pe ke alunga i e alu World Cup ia o fa pe kalo pe ke le kalo ia la koi le ai ia auangi so ma vo fa penga fa on mole ma kel konvo nga wo ia o ko uma meu fa ngofia nga mai kau po fe ke solo ai lo kwa oi auangi ngalo le wa mai moakula kungu i mkapo ya kufoi ya makua foi ma kako umalava i kulanga me maro faftai lupu amu vatule fa maro ma faftai ya me se foi alom fa nau le wala utungia te masano i la to foi la to avele le ngor tato tunu me se foi le afu le tato tunu ya wale ipola langi lo afelo to le la au fitu tato mansamo ya vatule faftai foi le fionga whaiaonga ia wawasa ma le lana awa i le whaingo whia fo ka tonu fo i sa whaingta fo i na liu fo le la tau whiwhiringa ia po ai e tauna whiwhiri ai fo i taunu tu i le whaingo whia ta tonu ia o la tau fo ne ia o te msano mo mia fo i la tau le ia maripurenga ia le tapo inga fo i ma le talo fo i tato tunu ia o ana la tau whai a tūranga le wai saunua ai i All Blacks ma tama ina fai sau tala ia ina ua piki foi la ia vainga tuinga mal i le tatou mansamo ia peo le a ka uroi mua fa mega kutu lo piki el mansamo All Blacks ina ua fetu la tuinga mal na mua o fetu la tuinga mal ese All Blacks ese el mansamo e ke le ko All Blacks ese All Blacks ese foi la fainga maku manga All Blacks le wa sau il mansamo ia fai la fa mansamo Olo, mai kui kamana, o va, e se mong samo, e ke sa fuela, e ke alu lalo, o le vai ngal mong samo. E tūlanga na whapena, ia una kui, All Blacks,
Mang Samoa e sila ko foi maurungal ka ko Mang Samoa ngai All Blacks mangisia au ngi fa pe All Blacks wa isi pange ka ya All Blacks All Blacks ya 2-5 tulangan na ya pe ke i polas ka mo kuinga male u fa ya o umala All Blacks wa sa e ke lalo lo wa ingal Mang Samoa tulangan na o me fa pena ya au foi lang silfia ai tau tele e fo mana ia le uva ia tu le piki mai ia le alo le o penle ma mia ke le sa ka ko ia a ko ngau fa fonga mai ia oka le lau le al Mang Samoa ma ele tatou tu alalo nga o mia na va a olo manga o mia ngi io sa mo ngi sio le ia a taton o le wa tau so le fifilinga fa ya onga ma wa tatou Mang Samoa malo paptai la tatou atu ngol tatou awal Mang Samoa mo ila tau sa misi i le lisi o le sona da fil tolo lowina le la tau na tau lunga ia so fa ne ila tau e le o yai ni tu langa al fa solonga a tola vale mai tasi o le numero to su malu Nigel A Wong Michael Aladoa Brian Aleno ese Ball alo Emile Eritara so tiaka enari so tala fa so Miracle Fight Ilangi, Jali Faumuina, Ed Fido, Neria for Mai, Ben Lam, Seilala Lam, Jordan Lay, Christian Lelifano, Fritz Lee, Alai D'Angelo Leilua, Alewila, Stephen Luantua, Sama Malolo, Tumua Manu, Melanie Matavao, Theodore McFarland, Alamanda Motunga, Duncan Bayaawa, Darlene Seu, Ulupano Junior Seuteni, Samuel Slate, Lima Sopoanga, Sa Jordan Taufua, Jonathan Taumatene, Danny Toala, Luteru Tolai, ya male sunga ya Chris Boy. Oleo te baba ya tu le tanto au. Ya maga ya wato tele lava le ana ta alo mai. Ai yesu a fai no vai tunga le na bola tu no ta alo ye wole manu ye foi tu lang or selection se pe yo le sunga. Stacy Ili ta lo mai yampani Jack Lamb pe yo ta lo ya ma fiti ya ma le tamale no tu vai tu ile so ta lo le stone team na Nai Williams. Le la tu tele making out tele lo fo manisi fam so de vai tanto au mai mo. Ya ai so far the selections lo fionga ile Pristine no le tamatuai. En fo nei so no ile au le fa tau mai. Ia mo ko manga ia ka ko fo ia pe ang fa ko la fo ia ka ko kala mangi ia fa kuanga fo ia fa ka ia va vasa mala ko i le au o fifi ngi ia mo kwa le ia ma ko a fa wo o ka kunga le o fa ia onga ia ke lo fo i avel ka ko lango le tunu Samoa i le ka mo fainga ale le fionga fo ia va vasa mai la ko ma ka kongo fo wa mala pia o ka ko kala ma po kala me fa so me mala yalo mfanga menga ke fa ku isiangi au Mang Samoa pe fo sa ngo au mo pe ki sa malo Blacks por wala people Springboks ke ko fu le kongo le man isia por au be ki fa no ko pe kalo mi o ngi e mamma e ngi ka ko fa pe ngai me fo la nga ke o ke spese pe au ngi ko fa ka mala il ko vala winga ke kaua vea sa moa i mea uma au ngi ko whakamana le au filfilia ia mangia ia ko alfaiva a vasa male mahalo mawhanau ia mangia Mang Samoa ko kamwhainga Malo faftai lau fionga enti ai o lupo ini tūlanga me se fo o lu titau pa ia tū lau fionga au mua le tama leo Miracle ai foi le talo le na fifiri mai na failangi Miracle failangi mana ia male stand out foi o lana tau fainga le talo nga le na te nei le ya me se foi o le tau fainga le tato au now o isi kai me se i fa tu la tala le alu fio ya o te lo fo le wa avel fa fautuanga la teli ale fionga ile ya to la fo yo luputia po o anti ayo lupu ya ai e va hai ngau te mana au tau te tau mo fai highlight fo ile le ina ya wa fo ile wa ka wor ka ku fa so i tu la ngau ta pe nga fo e fa fo nga me pulenga le te tau so no lo fionga au mo
o ke mau o koe makamaka fo ia misi fo le mamaro le tātou po tunu u tātou po kalame na tuana i atu. O isi pe e kau mawhai e pe e musu e so nga whai se kala i kamaka a alo i tā penanga. Ai misi fo i por kalame wha pene o manatu lava e au na fia i se tala i ona au mai fo i rosa lua tu alalo. O isi e mo musu kele e kau wha pe e vai mai o tau whai atu se tala o le mele kau nga wha le leia kau le inga ko kam sawa kau le inga ko kama kukui mo le inga ko kama soa le inga ko kama pu e matulang fa pen ai o sia ia fai mai la yo la le e o ia nga sau e fai inga e le ko kiki ama lo fa tutulang fa pen e fa pe mai ya le si tanga tai fa mai ia la ba nga ia ka ko ro ia i tulang a lo te fa lo lo tu la lo fa to fa la inga o ro tamba tu ai le o le e ku sa o la vale a wai pe o le mili fo e a fu ai ona fa pe le tamba ta ai o le mea la mo nga kai la nga ia ka mo fainga o le ala fo ile ala i vai fa i para langi malanto e ta u o le mene o le feedback e fa ta u tama ta alo wala o ka alo kere o lo mau polo ia ala ka ke fa pe ka i ka o le ya se o ko mo mo i me faiki ia ko ka so nga mau polo ia la ia le e o ile ku lo le fia o la so ro fa so ala u nga mo le vai nga ia ta o tele tu langa le wa e sa no ia siata ia mo fa fo ho ta tu o di ainga o ni si fo yo lo wa fa mo ia o to walo mo fa nau e ai o ne i fa pe fo le tau wa o le ia ta tu fa vi ila ia po ta tu fa pe o ia o le o sa mo tu no pe na le tau la fo i le fa pe fo le a me wa tu silima po wa fa pito se tala fo le ai o le la malo o matu lava mo tatu au o le au le tunu le na tonu le se au se ai e a foi na le ne te fa pe a be o le faitio mo le ai a fa pe la vai se me o ese au o tatu lo fa moni na mo tatu fa na o a fa le tonu mo o i to o i tau te fai ai le o tulanga la na fo na lo tapo kala ale tulanga la to ina o le tau te mana ina ia manuia le au la ia me se fo ia non fa na o tatu tunu yo ina ia one to ye se fa pe mai o ai mai i tamane a le a ve ye se tal ia o tulanga ia po kala e fa pe na la volta to fa so vo esa e foi ni so fa pe ia ele ta o ta longa ia o so ele o le rank o le fa mai ele ta o le rank ta o li por la lang o ku ngena li por la lang ala tulanga o ye ngala ele ka o foi la o mo li por la lang ia ele o tulanga na e ta o la va te mi e te o foi lo fulang wanga yo mo si la fia o ta longa de la kapi e ke o fulo lo fulo fa ka o inga ya o le so se kai mi la va ke o fu inga yo langa le se o fu vo le fa ka va a ye lo yo po le ale kai mi o le por la langi po le malanga i fea o le ale ka longa fa isa mo po e fa ka o ke le o fulang mo yo ele va pela ka ke fa ka o fu je ku wala ngale fa ka o la ku ai le fa ka o kai mi umala e fa ta uai e ka maka alo le ofu le ole mansa mo la fo la ka wa vinga le fa ko loku la ka wa vinga lo ainga la ka wa vinga lo fanga la ka wa vinga ka ke lo e pele ya o marka la ka ku ya be na fa ta uai ai o le pole yo o ka ko poka la me inga ia ele fa pe fo ngala pi mai si ta longa yo malo so si ta longa la va ye ta masa mo tu pena yo e ta te fa e wale anga ilu malo fa tai telefone ia le e koe fo i alfa mkalanga fo le koe mole koe le fa fai kele ia ko walon fa nga ula kungu ua o fo ingaro ko wola e kau kua i ka ko mangsa moa wal me mo ia o ko kele o ko uma fo i le e piki ia kui fafo ma kungu i fafo i mea lo whaila ka pi ia a kilongi ia o ko kai kokas o ko kai min ngei ko kai mingi elisis kaimi elisis kaya ia ko wo ku fa kasi ko loko mal ko wala winga ko vai ya ko kai ko kasi ko for kan kam longa ia history fa kai nga o christian le fano i mai manga singa singa mo wai fa pela langi kile ko come back kile ko foi mai recovered
Alo wala o fa mo le kua mo o ke ka alo le au Samoa. Lau mang Samoa. O le mele nga fa ile kua ma ko fa fo ia ku ia mo lo wa ngo e kongi ela ma e ka kuai fa kai Christian. E alu foi la ma o ko uma lava sau ia o ko kai ko kasi e uma lava kal anga o ko ala uia fa kalanga mas mak fa kalanga. O ko kai au ngir ko waso ngir ko kai mingi. Ia ko ku mai ko ke mafai wa uma foi me ka kongu e ko ke o ave ko ko ai ko se la ulima sul paseng el World Cup la fai ia ko loko nga kasi ku fa kasi o ko loko I me uma ko ke fai I me maka ko nge se ilonga o uma le World Cup on and off the field us ka il fai a ngam kai mala ko uma ia e mong ia ma fa mai ka po inga lo ko so sa mo la langi ako le la ki yaku ma kuli maka yoko ya awo ko fa kamala ave uma yel ko pes ma lo fa chai ia ona ua ta to ai to ro ile si ui fo ia be so le ta to fa boy man program le vanga o le fiafi ia ai mana tu la fotu le ta to ila u fionga a mua ia to mo mai sa tala tu la ko fo I sa nonga ia awale tau bulunga ino le tatou proklame ia mar fa mo wala ngalele ka aro mo le ka pole la tatou mo ina inisio tatou tanonga fo ie pe o le tanonga ma le au barbarians ia be se fo au ai lani fa mo bole mai ia tau la tou le wo umana la mata tou le wo ia ula ia Samoa e tu fa tasi tatou roto mo tatou nganga ile ia ma tatou tapo ina ia wa tou ia o tonu le au le asiati se vot fa fonga tu awai awoni tatu mama yo wala foi atato patata no pokala a lo te tonu le wo yele a ta tonu foi au ia tamba yo fifilia ta tonu foi tulanga le wo ye ta penanga foi ai o to mamana ia ave ye to fai mem fai ia ta tonu lava e o tato au no tulanga le tau te mana o so nga champin alo fa tai ia final words alo fionga le prestino tamatuai tau te fa ma vai so foi ia ona tatu to mati foi lo ungo ta lo ngola ia ia le nga o sa ngo au mo ia ole ma ko wa ka kal ngom ko la ro foi ia va vasa mal ka ko mang sa mo ia ko mamanga o anka lo ngo lumangi ai le yo le World Cup ia fa ka wa uma awal ka penganga ai ma vasa ia mo foi ka ko kala ke minga ui mai ia ke ia Samoa ma ko ngio ka makwai ia o lo kai mile e mo ke le kwai fa ka ke la vai ke lo se ko sai fo ia lo na pa kia ma lo ko sa mo mongi ia fa pe fo ia lo au kau ia mahoni ma ko uma ko lau ia ia fai ia le ma vai le alum fa ngau wa ku ma ia ma ko lang Samoa ka po ingol ka ko au ia se ma ko fam kalanga le ia barato le ma jo por club le livang ole fia feel about digital no sports ia be se fo le tau fai ka ma le fionga ia au mua to o vaenga ia le fionga ia to le fo endi ai lupo solio tabatu ai le ta to manu Samoa ia le livang ole fia fitu tau mai ia ile so fo le vai so fo like, love and share tato por club fa magalo se bango le tau bali la foi fonga va tele manto fa atu o le defia fi soifua ia manuia soifua Samoa oi ila sumo mua ka topa ile lima ile afias Q-Drop Event Center i Mankai ono fuanga sa fa ingo mua o le Vodafone se aso fa malolonga man fa alia o le mana o le atua i lo soifua o se aso va venga mangaluenga mana o le atua o le afa taunu wina i lo tangata o lo wavanoa le lei nei e te mori mawina ai le mana atu ato le atua i te tonu i ate oi su mai afio mai tatu te awai faatasi o mori mawina se aso faangalo ngata o le fotu ai o se moe fou i lo soifua o le ala vaso le a e tauri mai nai se fangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau awana i emsia le neia manoa matangofi o le ae mori mawina ai fo le ulfale mai o le faatusa o le atola au o le feagainga a le atu o se aso faamorianga mo oe ma lou aiga aso muamua o ke topa i le Drill Drop Event Center manukau soifua